Ministro Agricultura, Pesca, Pecuária e Floresta, Marcos da Cruz, simu visita governador Instituto Nasional Resiliência República Indonésia, Andi Widzazanto honia equipa. Ia soromoto quarta-feira, parte rua coliação rua, ida maka konaba área tassi no ambiente, no ida seluk tang maka mai atu halo teze. Ministro Agricultura, Pesca, Pecuária e Floresta, Marcos da Cruz hateteng, objetivo visita governador Lemhanas maka atu buka hatene konaba sistema, no desenvolvimento ia área blue economy, no green economy, no ida tang maka atu hetang mos informação, tamba membro sirane, sei halo sirania teze, ia setor ruane, precisa haremos relação Timor-Leste ho Indonesia, liu ho NTT, nebe basic liu ho Timor-Leste. Objetivo si Gubernador Lemhanas mai ini bisa explicar ya bahasa Indonesia kata mai atau anesa institusi ini lebih halu pan buat negara ba Indonesia mai atau ida atau buka ateni konapa iteni sistema kelembagaan ba desenvolvimento di area bulu yang dulu ekonomi adaptasi masih dia bulu dia ekonomi hijau ke green ekonomi nene ligação o ambiente debe ida mai usukona wesa itaiane are konapa asunto luane ida fali mai atu hetamos informação tambah membro sirane sei halo ini teze nibe selama atu informação memang kita kualiana kana ba wensa ita tene parte atu desenvolve parte ruane ina explica ona ini semua dulu explica kata akar atau halo desenvolve setor ruane precisa haremos relação itania ho Indonesia liu ho NTT tambah ita ilha ida bahira sila halo butruma enba desenvolve area tasi henba mai be labele afeta fali mai tambah ita basic malu então labele ambiente nia labele o influência negativa pada mai ita então kita precisa kuali hamutu para desenvolver ita desenvolve hamutu serviço hamutu halo kari. Enquanto governador Lemhanas Andi Widzazanto hateteng, ia visita coliação rua ida konaba estudo comparativo, husimap ia área green economy no blue economy niang no ida seluk makonaba buka oportunidade serviço hamutuk entre Timor-Leste e Indonesia ia futuro. Baik, ada dua hal. Yang pertama melakukan studi komparasi terutama kelembagaan dari Kementerian Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dari pemerintah Timor-Leste. Itu dibutuhkan oleh para peserta Lemhanas untuk membuat karya akhir mereka di bidang ekonomi hijau dan ekonomi biru. Jadi Bapak Menteri sudah menjelaskan apa yang menjadi tantangan dari pemerintah Timor-Leste untuk membangun kelembagaan yang ekonomi hijau dan ekonomi biru. Lalu yang kedua, mencari peluang-peluang kerjasama di masa depan antara Indonesia dan Timor-Leste. Reportagem Novai Magno, Lúcia, Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Roto. Atual informação atual dia Gliu, kita haluha. Haneha butang subscribe, like, halo comentário, no faz butang ba media sosial Roto.